Yes, dara, yes, knowledge is power na. Dara. Nang boy ma pornai. Self help growth boy ma pornai nang. Leadership ni boy kung ma tong nang ma pornai. En porma bisi minga implement kanyo ma chengnai ta. Ke implement kanyo cheng phurung ngang practical ngata. Ngang practical phurung ngai borok kun sini borok ngai suno observe khayo. Correct. Kaham khayo observe khayo ham khayo observe khayo. No hai. So nang se bahai kai how you will jump from that 90 and go to 10. Correct. It's as simple. Ang agar telok khulungan sekang ang khumulungan try kami ni. Khumulungan kata kasi concept bay, not with naga cuisine, but with another concept. Ang paimani emna ang rumah liya, zagata, zagamaya. Kakak kita room kelas tong do. Khulumbai kya? Hai no ngol lam supiro. Ani Kothok podcast ni ketal episode so. Tini sengzer naroy motomnon mankha, bongkha sini sikla, sini new generation Tiprasa entrepreneur. Bongkha sini brother Mr. Debbarma. Bo khoroksa sak baithang yathek bai bachawi bo tabuk rang ajinani lama bo snamoi nakha. Aw tini seng bini thani bini journey ni kok nalainai. Tai bini journey ni loge bini soto experience bo je mankha plus je struggle rok bo face khaikya. Tai in general bahai ki sini sikla rok sak baithang yathek bai bachawi sak rang ajinani shape naitugui ngaka snamoi man. Abno tishing tini kok cherry shalakya. Kit norok kindly paithak jora o episode on naidi. Gataya se kok sayaboy. Let's start our podcast. Pula nani brother no beleke hambai nangani podcast so haimani bagai tai nang bahitang. Bela nyo hambai dara dengan bagai ang kaham dong. Nang an brother no koinai nang kindly nini sinimung sini nai tong nai rong no borok saimana mus dong na sabo nang kindly kamake khanai sona sai khan du brother. Okay. An mungke jual Debbarma ani coming ke kind ke para. Amo joto borok asuk kam khanaya not a common village but Obichiron kangai aktasi sinibo just 5-minute drive from Obichiron. Piani block ke mandai. Angkai angan schooling cari frang poreman kangai Tiprasa Academy. Amo ang borkatal digi bo. Ampai yang klasik so ang Saint Paul School 18 orang tangka. Amo ang class 12 jora orang porika. 11-12 bang science na porika ro. Angkai ampai ani college angkai NIT Agartala wo. Belai khana to brother. Brother nonang senam musuh hata kan pakai neng lama korowoi. Seng to seng bolte bisir bak seng pora pakai ke especially engineering background ro seng job naituk layu. Ke neng baik job non ahya woi neng entrepreneurship na haporo neng baik ya periseka or decision baik neng nakha. Abo sono kisah saya kenal brother. Emne dara ang ani journey ang je cheng mani. Jet entrepreneur dah hanai norok amang saya mengelak fiawa. Ani main motive ngai income khalanya ni bagai sido mane income jet seng when we are in college school na seng pocket money mano heda so pocket money enough nyata di ba so ang ani pula journey ke actually to make few money like maybe un pocket money judun 3000 ngi tongka family ni angkai how I can like generate extra 2000 iya kaba 3000 how I can generate ma haido so ani khorok friend songo Bano I kasha invite kaimanita like it's time let's do something come on Brother pori tong poro nada. Yeah, I'm pori tong poro when I was in second year 4th semester fruang tongmani mama hai so ang afruan dol phai sok kaimani bo afrubo an dol khorso tong boka daily pori tong ta kai bo kaisa vacation December ni vacation kata sini borok phai hai da kai vacation phai puro bano salsa samani tong ta mane hey sung afro mister rang leta mane yar hai rung bondu rung ka sung kai mister rang le kai mister ade income khalena nor kasha opportunity rung thani chamani kai asuk kuno asuk moria seriously na hayata ai engineering college thangi tongwa nung bar student porge nung hang engineer pori tongo kini akuna replacement lagi thangana am hai bor tongmani pia ba sini jotoni thani no kasha wasu shu mo tong fear of missing out. Oh, yes. Fear of missing out do dara. Mane dol bisingo. Mane bosai tanggang kangke ang ukuluda. Ukuluda tong tang no ma haita. Pia ba dol ka hamba na.
dol khai tong ba dol nai nai le ka ma haikeno ang kaisa mate meeting session tang thang jaka enje jagab dara kunate high five meeting e no ani pen short bkhane color college ni je hair style informal ta pura ya ekdom informal tongmani thangka asoka yang di khana ka yang di parang thangka so there was just how I landed money making journey ta so ampai basically asuk kun serious na haja form redin chao form cd form sikya mungsi ka bokha paikha reser paikha so nogo thang paikha mahai so amte kheno chengmani yang phia ba tabuk one turning point ke pur bhai brother tabu turning point ga dara do turning point it came after 1 year to be very true na 1 year pore do because after just fear of missing out bagase khlai seriously ta passionately ke khaya dolo khayam khachina dolo khai kam khachina just ruk tharmani engkai haipano dole bak nangi dong khatam haita so vacation pa kan dolni bo thang pa kya delio ang torok pa kya college ho ang college thangna suru kha kya pheba so nugmani dong na kachi hisab phungjago o jagao judin ranga jina musung kang ke muti ma khane so process ke sernan time na kha so 1 month jorar kha kasha brand ho ya ka kasha company ho so ani rang primary 186 first payout monthly so 5 lasa 1 minute takamo 100 to 5 186 to 5 so phayung kang ke 100 samang kang ke 200 saman apro kata kisang involvement na jengkha apro kai o seminar ro khlayo borok training ro khayo kai ang dai nakha sering nai na okay amo kasha bujiman tong live that sering kang ke sering mano correct so ang serngani jengkha so jefro baka phayo thango befro khaya bakau phaya khlaya college thango enjoy khayo college program tongo college thango yang orchestra thango but not basically seriously so ano 10 months nanga dara 10 months na je jagawang tamne dini 4 figure nga tamne dini 1000 kata 1000 income khlanya nano 10 month nangkha out kesaro tongo aja 500 aja 300 consistent kare business dara correct na in business nothing is takamu constant kare kamu up and down tong so ang after 10 month ani first 4 figure 1000 like ta tinta zero kha ta ekta ibuskong ek nangkha 1700 kha ba apro kha ka apro kashe dolo sajamon dong ningta time na sinai ha busa to khajik tek se bar chidi okay nga afro kan bokro click kha and afro no ani all jano ani friends je tano introduce kane bo ngai foreign country thangna no eligible thanga chengi tong khata chengi thanga ngai I seriously feel like that angle pot kha afro angma thangli ta ngma thangle ka apde khe toimya u borong ar kise jittu tong blena if he can do why not me angka amte hai borok do that always ang back foot asung maya man warrior ta ya apte hai borok dara do if you can I can angmo bokrogo always no one su dara mahita angka afro simang jengkha next month simino income flow nan jengkha but apte hai kino up and down khaimang and 1 year 19,000 income bike ka sang seven liya wow 19,000 income kha so brother no porin tong ko ya pori tong ko basically afro second year bike hati haita kai tau next year afro kai ani bujumang ka ek bosor khable na o busli ki sa khata haita so ek bosor angkha ampai kang tasha basically ani income afro monthly 8,000 ka after 1 year ta monthly approx 8,000 ka so okay. wow apa kisa consistent khata constant ka ngai 5 lana afro kai u step ro buji khata so afro kai basically ko kubunyo nam naka seriously naka ang asuk tam hanai asuk doubt kari khata ta khaina shon ta serious kai khai afro kang ke jengkha if after 2 months January February March to thangai no ekdom 30 ke lai tangka buji khata oh acha adi khaite am haike no tiko entrepreneurship nya kha business ni filo
yapri seka fia tam khai gang thok sapono promote khayo pro Correct. thok sapono promote khayo angkai gila like supplement মানে FMG goods মানে Yeah. fast moving product no ang Yes. promote khayo so basically sing dugano bo thok sapan pain nango kang tam khai borong no to traditional dugano paya boy anoro ang convert kharna na chekata basically price rate nai thaka angkai almost same like maybe 10 টাকা বেশি মানো বাক জায়গাও 5 টাকা কম so basically ang tam khaigya o dugano rohya kare anoro ang pattern ni check mahita so mahita মানে ব্রাদার জানে খুব খারাপ অলমোস্ট কমন জার্নিং নানি নি ফিল যেত না বরং ya basically kabang borok dara same khaino mahai ব্রাদার কে সানা মুচুং খাটা সং নুগো তাবক বিজনেস খালি হনু তাবক টু টাইপ দং যেমন সাকা এন্টারপ্রেনারশিপ আলাদা বিজনেস আলাদা মানে রিটেল বিজনেস যেন yes বং নি কিসে সনো ডিফারেন্স কে সাইখানা না ব্রাদার নং বাহি মাতং okay business nga dara ang je buji mani inga kata ang pori mani ta ang ser mani nga business nga which already exists in the market okay mane ma exist khai tong already haid ba nang gul bazar ni correct tu boi nang khulung phal pa kya inga kha nang borgathal talang phal kya tai khoksa khong nang inga kha ba 10 taka inga kha ba sing basically khai mani already mane exist khai mo correct entrepreneur nga kam ka problem solving na nang nai মান ভাই কে ব্রাদার আবু problem solving business nga nang nai song de tabong ni o area wo up business choli ako inga kha ba ni state o inga kha ba ni country inga kha walo inga amon nang bhai kai mane borok na easier way renai solving solve ma khai problem solving correct so business pa nung mano up business to nung bhai kai tem efficiently nung khai man okay mo haita tem efficiently nung bhai kai khai man example nang flipkart bazar no dara correct bazar no blena sini gul bazar no correct hair ba hama flipkart kai entrepreneur hun jago hair Correct, entrepreneur ni kasi startup hair ba ke wan so correct pe bor bazar no khai ble correct bo tam khair ka ba gul bazar Same, kagor same talang ta, rakha bo kai internet tu phai kata same em te haita so mane tem easier ngai de ba nung Correct. gul bazar ni product na thang kai nung ma thang ra nai fe flipkart ni product nung na thang kai ke মানে আলটিমেট কনভিনিয়েন্ট নাই প্লাস প্রবলেম সলভ খাই ya problem solving ta em te ওকে ওকে নং খুব কাম কা সাকা ব্রাদার কাং তাহে ব্রা নন সং নাই তাকো মানিতা সং যতন রাংনি বগনি নং সাগা Ya, ya. রাংনি বই নং খাইকে নাই ক রাংনি বই খাই যতন খাইলিউ যত বরক বুমা মা yang thang acha মানে লামা মা yang thang ওটা কে নং আবন দি ব্রা কিস সং গাইড খাইছানা দা মানে মানি মেকিং ও যে টেকনিক ফান হনছি দি acha যে স্কিল ফান হনছি দি বসু ইম্পর্টেন্ট আবো aw স্পেশালি সিন বাগিতা sidara sung sara sa ke omo to sung asis phai na sung oron ta yak thang me কোন খাইনি করে so sin kasi age limit tongo o age sura sung ka thang tong ma thang nai ni by chance kun sang ka malada fia ba sung kolok thangani jotun manso here bana so ka thang tong nan ba ngang ke mani kam kasi instrument do om nang necessity তাও একদম নেসেসিটি আবো o magi unang udara ta unang তাও just form simi se milli কারেক্ট কারেক্ট agi ka alada ta ka alada angka mo future tam thang chen sung sung semi but for now money is very important money ngang ke jeta sunga jor paper sung no pia ba jago ma tong din ari guideline ko khach nai so rang is very important in life am sung jotno sai mano sin end goal mono sung tangi pori tong dara আলটিমেটলি রাঙা চিদা ultimately in the end sung rang ajna ni hai dibana রাঙা জি ফ্যামিলি চালবেন yes sung dar family pan kering de top se rang kam nang hai dibana কারেক্ট tabo dar tang business khai ultimately nung punya mani rohna ni ya basically nung profit tu nani nang hai diba kasha entrepreneur pan hande bina end goal money no মানে so everything in this world is on money so abon bagai rang no sung mane sinina nang nai te dara bujika sinai mane amon nung two type khai aji man dara kasha gangke mane illegal way of earning ওকে te kasha gangke mane legal way o am haita illegal way aji man do phema nung am hingeng kai risk tong manjaka মানে সব সায়াতা ni sab saya amo mane saya sudah kok nang te kasha gangke legal way hong gangke nung buka khului tong manuta mahai so illegal way thang gangke wasa manja gangke jelo maham nai jelo hab gangke life barbar dung nai fia ba easy way gangke rang sarno bagai bisir bak porok shortcut tuma ba legal way thang lai কারেক্ট at the same time legal way aji khake nang borom man nai nang buka khului tong man nai mahai ta nang government ni patang nai mix you will be tax paying sung to st asung nanya but mahai ta so live omo kasha sung ma bujina just ke pano end goal kasha dong borong ni am ka ranga jina ni so that sak bai thangno
kathang tonani Correct. nidi ni necessity no fulfill kanyani nya ka family family pore of family no nang mane good life kasar nani good life rang joto na jo rang ke ba jeng andara Correct. cerai kotor joto na chi man tong pia ba eno thangai or rang ba sung thangai happy family toni man nai nya ka ba nang kasha happy family do nglia pia ba hospital thana ni bill rang ba Correct. hedwa nang education ran bagai sini besarong no nya ka ba higher education ran bagai rang no Rang no. kasih mukheteng panjan bagai kasih clothing panjan bagai rang no Rang no. so anybody tamnai osungtar kadang tong nga borang maji nai so sung asung dakti no prepare orang ajinan bagai asung kaham Correct. om haita so om nasi tong sana mana ya that oh an mom khaibe ke ka ngajina ati nikun kere om no nang basically nang town simi step nang buji thangka ngang ke kasih class 8 por nebo orang ajiman no at the same time kasih bura nang tong di 60 year bo orang ajiman no piaba rang le chitona ajinan nang nai and ranga jalan bagai dara source kebang mah tunggu tak sengsara. Correct. It's not like only one source. Agini sini. Sengko tahu suruh cakir sini lagi. Sini ma babu sungni. Yes, anak ani baba master cakiri kayo, bano cakiri ban porika. Angsung kortam besano. Bela kostok hai. Ane ama to housewife. Omba cakiri ban kai kafia ba. Afro nggak ngasuk susu grupo kere. Correct. Afro ni internet kere. Ni Instagram ti neng reel kai ranga jimia. Tabung ni YouTube sin tongo YouTube ti neng ranga jimia. Mana connectivity kere bro. Alternative bonek kom ta. So tabung gangkai source of making amani bangka. Tadi tak sini nunggu bangka na, sing exposure ko mana cengka. So rang judun ajinan na musuh itu nggak kerja lama kasih mantanai. Dan nung se ajinan bagi ready dah. Correct. Mesti dara. Aptu buma maya ratran kun kerja dara. Always tongo tangkai nung market mana noknai ta. Nung filter mana noknai. Correct. Oh filter tangkai lama mana there are lots of way to make money. But ang sini audience no always no mana sana musung that always try or commit yourself in earning legal way hota. Correct. Legal way thang gang ke khush tong nai asal mana nang kiri tong nai ya. Correct. Openly na whatever you achieve you can enjoy openly. Haita. Ang tak beras sana musung kan nang tak present aja kai tung. Ini kaisa restaurant tung. Agar telat tung. Apa nanti sunu kisah saik nade brother. Okay dara. Ang bu frumang kadara aning ko business ya mana ranga jena lama. I got back in At age of say 22 when I was in Quite young second time. year, very young. Definitely ang Jeffro ang nogo thang sai ke do si baba agree khaya na ama agree khayo porna jora boredi Forty. kok kare te ang khuja ki khaya ta bujka un jini je pocket man tong dara omro gang chengka je mama ni so afro khaimang ang afro ang tang khaya ang tabu kasa industry tongo a industry ang direct selling dara Yes. tabung industry saja nggak dara kabung industry kerja ba ini food industry tongo ini Correct. film industry tongo tabung ini mana bibino Correct tung. mana particular type tongo head ba so direct selling bon kasih tongo industry yang aja kalai kata engkai bong system tong ka system no nung follow ma khaine Correct. tabung example film industry uthangka nung tama sarnai nung acting ma sarnai suja ko Correct. Correct. nung acting ma yang kan nung film industry nung sang semai nung success ngi semai nya I know. kan nung burun sim chengnai ba jeng tahu jun tiprasa ngi tong kan jeng corporate industry sim chengnai Correct. so jun tabu nung corporate industry nung legend nung ka nung tekse ko zugu try kene blena Correct. sinora ni India ni nai thangai tamo Bollywood so sungmon try kene how can I go to Bollywood am tu jomble tangai ajaga tebo fame tongo ajaga tebo money tongo heide bana tebo kaham mane Tapi opportunity tung. opportunity tongo ta nung sin tirpara bosung mane ba heide ba so same thing khaino angbo land khaikya ungko with direct selling brand because of jagawo nung tabunai highly invest khaina nang afro Correct. you don't need to invest highly da dara bujka man ngasuk rang kimna nang ya so basically tam nang ka sernas nang Correct. ko serna to free se ke serngka so serman pore in 5 year darang onek rang seram ka afro Okay. it's like huge money to Apa disclose kan ya? ang khang khaya dara No isa. man huge money seram ka asu boya that tal khai ki kati ya man ang kaisa Kan ini age group naik kan nang. Ano, yes. Kata. Yes. it cyrus one 6 figure above so dara tam hanai kaisa 24-25 years ni charai judi no bo 6 figure মানে 1 lakh মানে কত রে দিবা Correct. সো আমো লগ লাগি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হই দারা আমো কাঙ্গে তামো সাইজ মান স্পয়লিং and I'm one of them Correct. spoiling da do dara so jefer kamang rang phayo spoiling tangga jeng manage khanya ringa because school ya college suno financial education riya Correct. I mean, a bit trouble. sing financial education mania dara Correct. bujika so I'm one of that
what we do what जों रां मानो monthly बासा रां income फायो 6 figure फायो तम खाय we go to party spend खाय कि एकदम हाँ निनी good hotel थांग good restaurant थांग जों सबायो निनी lifestyle upgrade खाने निचे correct so basically लाम समझो तो नो exam लांग सवाना दाम दार तिनां सांग जस संग मुसुं उता तिनी सिनी अनेक students तो मुझे तो scholarship मानो majority scholarship माने चेरक तम खाय phone पाइने students तम खाय phone हारो बु phone पाइ दारा iPhone नहीं basically iPhone very common do because an circle बाटो इनुखा correct hey ba संगो रां न संना दे पोरे दि मा हाय खाय घेर मसन iPhone नागरो माने सिरि financial knowledge करे correct आं बो आमनो 6 figure फायो yes दुगाननि सबसे phone का हमबो हां दुगान laptop का हमबो because आहियो सिन करि तो माने correct जों very माने middle class पानो lower middle class दारा okay ओ middle class भया तो माने middle class lower माने तो typical Tiprasa family एकदम नोंगा तम खायया spending को थांका okay so आफुर तम खांगाय रां रनो थिकै माने रां नस्तम खाता जाय माने रां न बरम भान खालिया बरम रलिया तारा ये भान खालिया सुजाको so by the age like 27 रगं गांकाय आफुर income फाय तम काहाम बेलेग very good आं realize खायने चंखा okay माने नन टाइम हिट खाय ब्रादार माने no आं कासे बय परमा दं दारा read the for that बय परमा दं okay read the जे जगाव liabilities asset okay आं परीक्षा तो दारा आं जेरेफोर परीक्षा एक like 23 24 एच परीक्षा बयनो दो काहाम परीक्षा फेबासो चेक लेके पड़ जाएगा था वो पढ़ाने के परीक्षा practically बस सकिया को बाजा practical सो को बना so आज जेफ्रो 27 years आं आफुर बुझि हर थास खाय okay liabilities asset आफुर बुझि आं so basically आं लास्ट आगिव आजि तंमोन ताम तो खाय तंग liabilities मांग रां सबाय asset करिता asset करे नंगांगाय लाइफ यू डोंट नो दारा ना निनि बिजनेस बुफुर क्लाय थांनो correct नों कुन ग्रेन्ड रिमेन दारा बुफुर निनि हेल्थ टाइमें थांनो नों कुन सायमेना so आफुर गांगाय आं वानसुंना चेंखाता हम देखा थांगैया को because in last जे 3-4 years जारांगा जे माने बाहान सिखाया माने पकड़ रां एम तिंगै तंगता okay हां गारि पाइखा आति रक्ताइक ना गे पकड़ रां तरो गया खर्चा सिमिता just enjoying so आफुर गां वानसु गां तम खायका आं मानुस संमन चेंखा अम्मा तम खायमा सनो so बो साव इको पाररको कते जागोन आरो दिनों correct हां फुइ तंखाय so आं आदिखेनो कसा किसे आमनो रांना चेंखा जुदि 80,000 फाइकें के 40,000 आमनो रांना चेंगो ते 40,000 आनि बिजनेस ग्रोइंग बागै नोंका बाबनो संका बाबा ताम खायमा सनो नोंका बाबा तो जॉब होल्डर काय बसाव आं ओ कासे कक सावनो आमदो दारा आं BMW बायनो थांगा या I went to बोया नि कोर Hyderabad amo basically 2021 covid pai yeah after covid ang BMW panjang wan sung mani rang ya orang tongo BMW panjang wan sung mani because abdi kan tori heme blana ibang ni mana oh bas paya kuta obas paya ko ang BMW panjang wan sung mani ang Hyderabad thangka BMW showroom okay nama susah gari nako phai बाबा कक साला गया आन बाबान कक ताइ सका okay BMW फाइ गनि EMI बेजो खाइनो EMI कैश तो बुर पाइ माने 50 60 लाख हायना so पाइने अकात दङ फरो ओंखाय आं मान सुका आसा से EMI फाइदे न नांथाक साइदे रन छ फाइदे जों आसे JCB पाइलेन छ JCB या correct हां बुलडोजर नों जुरे JCB न कासेन काइनेस्रा मा हंगाय उनिनि EMI जेते नों BMW चालां मुजमा करिया हमने 3,000 में परायो 2,000 दोनों BMW पायरे नुन सो okay so an बखर क्लिक करता हाँ ठीक 2,000 तो पायरे नहीं फेवरन तो इनकम सोर्स पाइने बट आं BMW चाल को ताम नहीं आन पकने रंग थांग नहीं correct एरा सेम टाइम बखर ताम देरी खेट दंग नहीं ये मानी है एरा so आं आफ्रो शिप खाइब का डायरेक्ट Hyderabad जब फिल के बाव कक साला क्या JCB सरम सांगजो गां बावनो आं तो बिजनेस चालको बा बावन सांगसंगा बाबा नों नागिता जेतानि अवेलेबल दं माने टाइमाव नों खायदेनो सो आं बाफनो याक फारि रेखाता JCB पायो माय सो ताबो JCB पाइका हायदबा ताकेसा आं खायगांगांके आं अनेक आनि सामुंगांगाफ्रो जेरेफानो आं अनेक टेस्ट दो okay आं लागन थाङै सामुंख्लायो आउट अफ स्टेट मोस्ट अफ द टाइम okay त्रिपुरा आंसो सामुसे ख्लाया सानगानि जे सामुंख्लायमानि जागा लोकेशन के मेघालय अरुणाचल आसाम के ताबुनि मणिपुर को माने क्लाइंट डॉक्टर माने आनि टीम मेम्बार्स रगा जागो टीम okay काय आरो आं मेघालय तक थांग्रो ताके सां नुगै फायगा बं आरो क्वाइ बेलाखि कायो
kuai yes sinor ko belai rubber kailai diba bong ana kuai kailai engkang agino rubber engkang kang asuk ngzete engza gati kun ko gedara mane ang rubber khaiye asuk ang florist khaimang lakhan matung bi khaipa no because ang bro kasha project ang rubber ragalak bulena kita mungnai half ma khaine correct employee mar na he diba mana engkang profit margin kom ta profit margin nungma bago ngangkai ang kuai nugo megla thangpurta megla thangpur kuai nu kang ke ang wan suka sinoro bu kuai thai blasa ngang kuai kene ni nganga nogo sapya baba sung kuai kale ne sini pas kan jaga tong baba ni kuai kene ni ke sung kuai kene bu chengka garo investment ka tabo correct mane takarang nogo siu je nok ni investment or thang payu do mane party orang sabanya komung thang tabo correct correct mana ultimate tang asset sami tong ta afro kuai kai kya around 2500 engkai kisa khamane hi amu komko tak sa khaile ne tai jaga paile tai 8000 ta 3 kai lake correct correct baba song mai ta ang sa chunya with my family mane family bonek involve mane involve nang mane je family wo kok kaisa a family always karak correct correct mo haida ka mo ke mane wo definitely dili to happy family ya jorawo song kok ma bang layo haidi ba ke ba je mansa kang baba song believe khayo te baba song an hani u income source fa ko dong to non em hai so ma hing kang ke ang kwai kai nan jeng kha so tahu to amo phaya ko but result I have to wait for another 3 invest years. khajak ta final Invest khajak ya angkai koi khaiman portam kha ang afro kisa dara stock market tabuk to onek stock lai hai diba stock loglo crypto market hai da crypto mane future money hin lai borok engkang dili nai du dara nangmo tam hanai dili nu khang kai habjak tin thangu because we are on social media na so social media aske promote khale boro hai diba so angaro thangka dara do thangenge ang thangka so anggo nini stock market bu poran jangka trading crypto na kya okay very good ngapur investment no phagel dara na see you cannot invest until and unless you have cash flow correct cash flow khaya kai ani dhan liquid cash to na in liquid cash mane kotor dara do nini flow singna nang dara correct sing tabo rang ni saving non kok sare na phaje par ang sauna nini monthly income juri 50000 ngang ka bu rang ban invest khani se haita family tong ble correct nang 10000 no dara juri invest khai kang ke 10000 ni 5% buse 500 bai a sojo sin as boron kare correct so nang rang kotor nang jigon ba start thema no issue time na naita beba time na nai ble sam gune ang wan suka tebo mane tebo cash mas ram nai ngasi investment ka hamang nai correct because nung juno 1 lakh invest khai mangka 5% no bari kata bosoro khai ka ble na 5000 so amtu nang otang kan nung wan su dara 1 crore ni thani tong dara if you have 1 crore 1 crore and 5% tu dara 5 lakhs 5 lakh bosoro tabo amo ang just nini bank of funds rang toni kadara besar singlo fixed deposit maximum 7 means 7 lakh mane na basically rangno sarano ta rang sunango correct amo bujika kubiko so nung judun 1 crore ni thani cost mo saka nung sarvey mangka legal way wo nung bank ton nai no bank funds 7% ro jeta inflation no bank nai na lekha masuk ni ya lap kare but kubiko rutur nai bli dara na 1 crore ni jago rang tong hang kai nung mo invest khai kang ka bank fund toni kata saving 7 lakhs phayo 7 lakhs 12 lakh khela dara 45000 approx finance ni correct go sacrifice khai nang le lasa haita so rang by rang jun thura jana rang kang ke rang mane sunamna kalaite samnan klaingo but fiaba 1 crore to masu gone ble dara also bicho se struggle jaga se struggle sini so am gune ang te sai to kha dabu kha rang tamonai tongo asuk yang sabai ke blanan dara so ego sung ngreng tana or na kai ang laso wan suka chalo ta kaisa nganga restaurant kaisa khulunga shona jeta daily income kisale dini thok da drop tai maicha drop mui pai drop mas solina cholnai da because an quite a plantation khai drop se you have to wait for under 5 years so 5 years tam khaine cha correct different directly income flow ngi tongo hai diba nga invest khai nanga correct so am gune afro kang ta kaisa khai kam ngai restaurant ngai restaurant agartala dara ang agartala ma khuluka because aro sobche rang ganang rok tomo ba kan concept bo agartala no rule play khai kan agartala location rom ka so restaurant naiki onek nacho dara kisa nang restaurant location mo sa acha ani restaurant ngai hornbill restaurant it's totally naga cuisine
Engkai amo call job ni bo jogan bare rudo. Kisa gole bisingo. Okay. Kaya Google type kaya engkai fai. Okay. For last 1 year, I've been running successfully. But asu successful ya. 6 month loss tengka. Okay. Starting. Ringable dara. Starting order brother. Yeah, starting o. When I'm good, I may be good in direct selling. Correct. But I'm not good in running restaurant. So 6 month. Serung Ekdom mari jaga thas kai. But kokre. Yago case tong ba na case ban ma khai kya. So I'm going to business kotor khaina nongan sukan kan kai. Je kun borok na sino den sang sanan musung ta that always extra money tong nang nai. Correct. Tang bai money pori phano. Correct. Ready to go blena still. So we have to have some cash. Correct. Inya kai la kai matang la jaw nai Risk tong. Risk tong kai aram nang lu dara mane te bo sam khanya nar nang. Correct. Mane nono muthuriya. Correct. Ati heta. Brother continue. So ang restaurant khai kya and restaurant mama ne karon tong na ji. Exposure tu dara sang travel khai nang. Ang koi puro ne Ada dia mana seram seram tanya naga cuisine kayak tangga itu Iyo, rasa iyo, cuisine no. kayak ang koi bagan serman puro serang Meghalaya ni Meghalaya. Sino or koi tin kala yo but kom ya di ba ban Meghalaya ka bang. So same thing khai naga cuisine wang burno ko angka sin Tiprasa kere. Nang sana musuhan maya. Maya. Kriblena. So but ang phatar thang puro Tripura food maya do phatar ka. Phia ba sobse ani je chamung ang thokjang mane yakha mili mane. Ongka naga. Tai omo man thogu jor jaga o. Oh naga tami lisin bay. Mili phano sing sawi ar mangso gota. Mane Okay. u chai mai okung. Sing not daily thang roti chai okung ya dara. Correct. Na ka jaga u sini mai chamung manai ta yoksi toksi nang ba hai ba. So naga restaurant jor jaga tong. Nin Bangalore ni tongo. Nin Calcutta ni tongo, Delhi ni tongo. Mumbai ni tongo mong ni. Engkai sini substitute Tripura food ke kere. Phia ba substitute tam ka naga. Tabuk Tripura naga cuisine kere. Je frang khai pro. Engkai tam nai sure kabang father student tong. Correct. Basically naga student sok tongo ha. Borok. Ko ngatunai blena. Engkai ang basically Tripura no basa sano sayang Simon ya. Engkai phia ba sini father ni sini Tripura borok father tham pori phane tongo. Correct. Naga cuisine bai mane tam hanai loying jak tongblena kang borno bang asawai. U fataro sang naga phun moso first time Tripura ma se ble. So am gane ang nai mani khuf margin ka ham startup ngai hene ang naga cuisine sus khayata. So it all come from exploration. And ang exploration purun maka direct selling ni seman dara. Mana ultimately exposure kam ni je previous je ingat tahu je khai temen jotono combination. Yes, combination ta dara. Boy senggila berlay do. Baksa berlay tong thongnan bagai. Ang mo beri fru tong thogo. Ki beda same man observation. Correct. Botong ta. Exposure mah ke serung phaitana logi. So abang sau sini joto je who loves traveling na observe khai di mane. At the same time when you are enjoying na you'll get lots of ideas. Am hai ta dara. So am ta hekang restaurant ang khulung mane. Gebra ke na sonom sangado. Tak sin borok kemon restaurant khulai. Joton town ot thanglai. Te sinor ke town dongga na khumulung. Acha. Ge khumulung ro tai phayana. Bini tamo shortcomings rok tongna. Mane tamo problem rok face khanya. Tang yang phaina ya bui. Bui bolte sin borok ta tang norok khairo. Acha dara an incident no saishwana. Tasha incident nga tasha relate khaimon na sang. So ang agar talok khulungan sakang ang khumulungun try khaimani. Khumulung ga tasha concept bai. Not with naga cuisine, but with another concept. Ang phaimani emna ang rumalia. Jaga maya. Ka koekta room klajek tongo do. Saimia mung baksa restaurant khajarok ne bakjar Mana government ni ta. government ni. Kai ang koekta room ang fungjaka. Handolok baca mo khali no ble thang saina le ne. Engkai ang sana thangmani mane file jasak rozai dong. Oh, Mane aro jaga list ta. Okay. Engkai ang suga asok file kabang ma. Engkai ang ani to lasus phai ne. Engkai process mon bhage doriman. Samane ko facility kere hai kere ni chau. No ta kasang kang ke o ta kisa aro political bo phayo. Political ni motong ta je political borok ngka te kicha je political kerengi tong na ro. Pol ar semu kereng sum budui tong hai de na semu kereng jang no. Party o judi party ni rally nge chung nokoro. But Tebo close person okta. sao dep close ta kokre. Engkai omrok ser naharma engka sing buru man nai. But ang chai chogi nai kya. Chai chogi nai mane onek mane asuk smoothly thanya ta. Okay. Mana process logo ta. Process logo. Bomang kasi nonor nai, bomaya kasi bomai nai. Engkamu logo ta. Engkai ajagar ko ang nai mani sung nai engkamu 5-6 month ruklajak. Oh, asuk logo. Nga 6 month to asaka patano ang mansu gota bomaya ke bono rutung. Ele je khaimana rongno rakang kang ke. Gila investor tong. Correct.
Kai afro baksa borok anu sab saka nung cari jaman no be ne. Untuk sanai dong na. Cari mana cari mea amo investor nih thani se. Je ideas tu finance bin thani se hai di ba. Bos risk nar khai ne. Loss ngaka bini loss. Bono ti shoi rogi ma kharlang hai di ba. So phia ba welcoming na nangota. Judi no welcoming khangang kai ang judi no tek kicha kaham na to khai re khangang ke tek khursa nor sirangana. Correct. Bom nathong no mas ram chinai tabo hai di ba. Hainte. Nga nathong ka tamne borok attract nai. Correct. Hai di ba. Nga ati khai no suri batasa government bono nor nai. Runai. Hai di mana kata elgar ni apur tamne elgar ko ekjon employment nai. Correct. Ati ada. Rang flong nai tal এই আজ ওরাও কয়েকজন সরকারনি আরো আসুই না খেয়া মানে নাসিই না খেয়া মানে পাটার অগ্র জায়গাটা ককরে কাম হয়ে আং বেসিক্যালি जों শিপ মা খাইগাতা আগরতলা মা থাংরা কা জসবাং থং Ne brother aban mode ni simiana maximum borong. Ya basically am kabang tongnai bakhaw chui tongnai. Okay. Hate haita. Mana brother abo tamo sin society jara abonoti tongnai rok borok saime rang ma kalai. Tamole যদি নং যারা বিজনেস মাইন্ডেড সিন সিকলা কাতালনো যদি বংনি যে মুসুং মানে নং যদি ইমপ্লিমেন্ট খারনি যদি নং মানে তাম গ্রাউন্ড রিয়াং কাতা কাহাম গ্রাউন্ড রিয়া কে Ya. বাকে বো কাই আসাইনে বনা Yes. Jagano fatal bosram nang. tang am ting na brother tawo ab lack of knowledge ni bagai da lack of exposure ni bagai da am ting na ni bele haida Nini ani ang amo to asat thanglak basically sini omo kri hema tong mane system ঠিক কাজে আই okay system ka ham kanga asak nang sudugna nangyale correct yakung kalan nangya na system se karakna nang system ka hamna nang hota মানে সিস্টেম ultimately support khayata e political ni system ka hamna nang nai basically ta chini a area ni borok ni society ni system ka hamna nang nai ta system ka ham kai thanggang ke smoothly ran hota je kun jaga correct hai agor tolor na je system ka hamle correct nang business karna mu joko tamba rent rudi space ruk de hai diba correct space ma ka tamba thangai license ram de license re nai nang rang se pek hai de correct am bai tam khaina joto ni system tong omte manin baga license o jaga om license baga o jaga om baga o jaga en samung dara smoothly ngagar tlaw dota do mane ar kono omni ni racism करे ni kun करे aro bisi bak borok nang bor lap sade anu lap sade klang bas pakai am hai government ma bin tax nai bonai tong hai diba nokbara malik nai bo nokbara nai tong joton lab joton lap aja ke politics kiri dara aro politics tong फिर सिस्टम करा के खाजार प्लस बरक रांग मते सिनु जाहन सानाय डेफिनेटली दरा आगर तल तंगनाय बरक तो रांग तो ते इम्पोर्टेंस रुओ नॉट दैट पारान बरक सिनिया ते दरा आगर तल बरक ताइसे इम्पोर्टेंट मार गो बिकॉज आ जगह अपॉर्चुनिटी कम करेक्ट आगर तल अपॉर्चुनिटी कम ले ताबो सिनि पारगो दरा नंग नाके नाय नाने के कस करे अपॉर्चुनिटी कम फान दरा संमाय मासे उथिया हायला हायना दरा नि ओरो हारेबो थांगे गंगा खुरि हारन ता खानजि नानो करेक्ट हायरबना गंगा फाइतु हेने एक्स्ट्रा kan phale berma som ta paital thangane correct so seng pararogong kai ko ma haita dara mane seng asubuk mane maima sengya hotabo am gune seng u amar no asuk khologen hayata correct amti hai so amano dara seng sini bubagara tabok jada khaitung mani tai bubagara joto sengkrak rok no sini je kharoi politics no khaitung na rok no mane umar no chaitung na nangota seng sini sohor kotor khajana nangnai hai dibana en sohor kotor ngan thangang ga investor ba nangnai businessman nangnai entrepreneur nangnai investor nangnai jara investor khajana nangnai hamna nangnai en gobong ni samung ko to ground jate suitable khajana suitable khairan ni simise en invest asuk sing tabuk kerilia do dara mane sin borok bota that bong borno nya khaba alada borong no u delil nang ati ya sin borong thanam ta komsi rang tong tamane bro sang platform sumaya na dara mane ground nang dara ka ground krita so sudun sini bo sohor samna nang kai investor nang nai ge investor sing buru thangnai ba kisa sohor mane a jagao mane ning future no 5 year future no rota amte he jagam thangnai nya amte jaga to sing thanya invest khaya je kun borok je jagao tai 10 বছর nang khu kar bor lang thangre je jagao 2-3 years bisiko nang successful khaimon arar bisik thangrao so jun nai na kenge sin sobje kotor ko khumulung no hai diba ta for now teruk jompui thangana teruk tagar jola thangana haira teruk mandi thangana but for now na khumulung is most like fertile jaga je jaga sung we can generate anything so a jaga junu system ka hamang kang ke sin tibarsa kangma rang sanam nai tong rang nang tong they'll come and invest here na maybe one good tire shop nang tin dara khumulung nang tire shop ka hamnu kha tong phan mana ekdom there not discount ri mana jat kari khule full fledged kari ma phaine dara ate heta not mangai mane si kotor phaiga ka jotoni lap thang hai diba
hai diba nang ka tabuk ni tebo tongota ri dukan phan si nang erong kotor kai kerikho hai da ni branded sok bai hoble na truk eti hai ma hai tadara brother kok se khu waram na kha ang tai hanya sung ne brother manin thanang nuk ta bo ang sana musma ke leadership ta tang nin thanang nuk tamle nang o sambo khai tung tamle nin thani leadership quality tung gang pilan sung ne brother nang leadership quality bai ke nang man kha sam hoite man kha plus all leadership quality busi important sin jotoni personal life bunta yes sin society thung personal thung busi important abun nang ke saikna de brother acha okay sidara leadership do osung taro chalam bai leaders nang pila hera so nang business kain thang de aro leadership nang kaisa temple ran kain thang de aro leadership church aro leadership nango tabuni ni nukung sal phanu che correct kaisa mane no paro commanding nang মানে খরকটা সাকান সিমি কমান্ডার নাই নট নো একদম জোর যাবাটা যে খেরনাই ফেবা লিড খাইনাইতা correct হাই দিবা সো যে কোন জায়গা সামুংতর না কাদারা ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ মানে দ্যাট লিডারশিপ ইন ইউ উইদাউট লিডারশিপ जों साका थांमाया सिनि त्रिपुरा रगो बो माने गोबां मा सिनि हिस्ट्रि नाके लिडरशिप खाम दं हायरा सो ताबो इकोनॉमी सिनि अनेक वीक हायरा correct बेले वीक हायरि माना वीक बोलते ब्रदर माना बां साना को गया आखमा दं सिनि इकोनॉमिक कपलामां लीक मु बेले सिनि रां kesayata bunya ko mang thang engkai ang kai om hai barong dara do agin simi mane buskango tong sam khaya ram jago correct mane nang khada khaya doesn't matter much but nang lead khainita I will try to do first sera cricket thung hai diba apron dol thunara kham jago okay bak sakai o buifun khagar tung kai sang phaina hai diba but for me no I will call everyone and I'll put in the field initiative na horta so live leader nang pula leader nang muchung tongo ka initiative mana nai ekdino para Narendra Modi thangya ble correct hai da so nang initiative nana ne ma chengai mane puilata buini bagaya nijin bagai puila sakno thik khaigera deta nijin saku invest khaide so ang san thanga dara ang 2019 no ang Singapore thanga okay afro foreign trip trip ni bagai dara do basically kasha training nana bagai okay world ni most renowned trainer okay bon mung Tony Robbins ne mane biang borga America ne okay bo bin kun kamya do bin kam kai boron training khaina ni okay train mane self development suja ko sung life onek self development nang this you will not get in your basic education maya do amon nang externally manao engka ang athangma jaga dara ticket ni dam free ada no dara okay ticket ni dam it's 48,000 minimum dara minimum sobse tol ukulung ni bands yes buzono doro tong dara sejaman 10,000 okay from various countries from different sector of field ni borok phaiwa jaga okay ha je jago ani brand ni ar ni founder se a jaga tong okay so ang boy baksa same training sanai tong santang kai but bin sit tek sek dam dita an bo training nai tong bo nai tong same ang same nai tong okay engkai sengka frasa rang tong nya phoba fro asa kerikho engkai tobo baka thonka ha baka thonka thangka thangai busna kha 48,000 ni taman samandara a 48,000 kun involve ko mana asa kunu asa nangmaya non kaisa handbag nai a handbag o boy kaisa rani no kolom kaisa ranai okay tai no kaisa bags re nai engka ja mana ni nang gold nai tong silver nai tong tam nai tong am sijang na bagai sedo okay meeting starting na every day ni 4 days ni training ngana 4 days ni tamung na dara segment dong omok gold omok silver ma hai ar ke buruni last ni dara kuch kana ke last ni an lokite gojana dol thangka bro 9 am in the morning meeting mane ni training session chengnai okay a speaker ka meni beno phaine but kabama type ni business boro phai start khaine okay nang phai tong non ke call khaya okay 9 am sanai 9 am chengnai nang di pro maida chai tong nang washroom na thang tong doesn't matter okay meeting continuous chengi tong nai continue one after another phai sai tong nai nang sinar ke kun ni loss borok literally dara tiffin tulai asula ka war lai kutulia okay washroom thangkai thangphaya sungno mai saring ni foreign dos jor solo okay ama every rati hai
आ जागावनो नों तामुंनाय नों नेटवर्क सानदे बरबाय सिनिदि हंकंनि बरबाय सिनिदि हा मालयशियानि बरबाय सिनिदि हमते हैता ओंखाय साबुनदर साब आइडिया दं नों साइमियादरा हाइर बेदरा bin idea bin orang imanu or it can work here na your ideas can work there आ जागाव 10,000 से बरक दं हमते हैता so nadi at jagawo angtam khake dara I'm building myself I'm learning na amono o brand blena olak dokabaz invest kara sak sak na o brand no darnang glob don dokabaz dara mo thikai chamuri jon nang ngai joto mane babur sung tu mane sa but whatever I learned I came and played so a serma pano business thang blasa sagaw I applied in my business it went up so nang aja khorja na khorja bu thang na dara ticket 48,000 flight ke Singapore thang phanya ni onek rang thang hotel barala ini chamung tong phanya na he diba so ang judi na amon na har tong khang kai ang so gila kamu an wafra kre jar an bank balance toria okay at least I used 60% of my bank balance and I went but fe ba amoni return phaye business emon jagat ki ko thanga wow mane brother ni knowledge is power haisibli yes knowledge is power na dara nang boima por nai self help growth boima por nai nang leadership ni boy kuma tong nang ma por nai en porma bisi minga implement khanima chengnai ta okay implement kan se phurung ngai practical ngata ga practical phurung ngai borok tun sini borok ngai suno observe khai correct kaham khai ga observe khai ham khai ga observe khai no hai so ni yoro busuk ni gun tong na borok hi sui nei do nang je chip khai ka khop khana to ga jong khana to go sang khana to jaga to heba nang kunu gora mangkha mane struggle jam mangkha laibo nono khaime sanai ni nukol ko sanai nono backbite khaite backbiting khaine ro ya ke ni ari rong boro ro abai ro nang face khai jodi khai tong hanke nang baika bana challenge no face khai ke baika nang overcome khai ke a bo kise sai rate brother sai khana rate acha dara si basically mo joton boro relate khaime na sin audience joto chana to na ro relate khaime na kun manei easy mane ata khamo success lama mo ekdom busuko plong ups and downs han choya bujika success to basan bagai success amo self definition khayo but kasha goal tong correct a goal sonya bagai is not easy na easy ka tar doton khakemo correct joton kham everybody will do it so it is tough so it is always like 90 versus a 10 dara it is 90 versus 10% gangkai super successful ngai dan 90% gangkai ko sing average compromise life nendara amona sing change bo khaime ado o matin tong nai nang se bahai kai how you will jump from that 90 and go to 10 correct as simple nang ni ne paran boron kaham khaime able mane ultimate bra ratio no nang change khaime ni cannot change dara it is nang bahai kai o 90 ni 10 o kham nai formula karwe nar sonya ni amti formula ban sai se brother tamo se formula ka hard work dara correct simple hard work jot to successful nai borok bong to no mane koijona borok golden plate ase ba kom kari hai diba if borok mang ka ber lucky but basically mane golden plate ya middle class nya ka tora property ase din bang ble bor tora soike but nin thane to kashi potential tong ble na ar sokunya ni duita mogol tong duita ya ko kashi bukha hai da so find a way lama tak to kabang to open o jaga nya Tripura nya tam Delhi thana ka Delhi ma thana hai sab someone say if your dream is waiting for you in Bangalore you have to go in Bangalore who knows ni o lama Dubai ba dangi tong kha sab seman you have to reach Dubai at all cost amo nung saimya it can happen anywhere hai dara nung refusing ja ko ba Malaysia sokonya klainyo nung saiminya ar thangai da nung chengnang klainyo but you have to find a part and dara amo tam honai ekdino clear nya ble once you start then only o struggle of and gila borok sung tam khai dara sung discourage sung uta sung self doubt khai brother jefro bushana sakang dara sung self doubt khai do and bui to sanai no it is in every profession in everywhere nung pora pai phano nung degree kotor pha nai tong de nung sakir nai asu nung tong non sana chengsinai pori 5 la sabi ko kun singa la sanai correct nga phro nung khai tuma phungnai ni degree ni samno nung use kama phungnai bile so nung sakir phan khai dara nung job kaham ngai khai tong sang nonoi ko sa sajona 10 বছর kai ko dalan stang mai ko bo ne compass khai compare o borok jeta khai tong nai bo saiman bile na bo kasha samung khaiye bo bus rangsep khaiman ka bo saimano correct so borok ga gole sor nai amane kok sana free na
nggak tahu tuh net dapat tangkai cote bo ekdom keyboard warrior hai sale je fa je noro amti to ngani ko ya but dara you cannot change omon sung change kai me dara nung sema satung de ano dian ano hami kok tas jidu sinyai nung ngini para borong sari ei kaje sam khailen help self group khaya omon nung se mane khanya ni choose ngai tai lama no ma singnai ta and lama kasih freedom ni lama jibono kosto sara nung freedom maya nai na dari suatu zaman robust tam satu sih sana give me blood I'll give you freedom blood mana tambah sacrifice ta not that kokit hijan nanti ya sacrifice nak ini laibo so tini yang sana musuh mengendara omon tek se kelai kiri shona borok taf nang jago do jo hard work kan ini layo no hard work tuh nang nanyo pia bat ini ati biar na 24 hour darah ini jago bo aja kok 24 hour same ni oh 24 hour sih sebagi tulis kai agi jutu na Facebook oh 4 घंटा थंगुम kan kai tak 8 घंटा थंग दे hane beli darah na agi jutu na football 2 घंटा थंग ka 3 घंटा kasih थंग दे hai riba simple darah hai mana agi jutu na 2 घंटा pori kan ke kasih good exam crack hena musung lena 4 hour mar nai agi 4 hour pori tongai inyang kan kai 8 hours mar nai as simple as it is nothing as kun asa sacrifice kanya nang rong nanya do dar do just ni tab hanai concentration level high ngan ngota disciplined live discipline सबसे माने आं kai ngota nangjago discipline live tamba 24 hour calculate khedi sidi busuk tam nor nai and definitely bura ekdino mang nai sedara correct maybe for some people it can take 1 year for some it can take 10 days also but omo boroni capability nai omo thanguta dara so success nya khaba ni goal na achieve khayan bagai shortcut ni kare shortcut tong legal way hyper arthanga kai bedal na hai chi omota brother kok khana oi to belesi sermu mangka adara ang brother sanamu jong ang to sakri khai tong jo ani ka ta sak tai kri ang non sanamu sumake nuno tabo restaurant bo khai tong direct selling up tong ta apka bo khai tong nang ang sanamu jong tabung ni present condition no tangai sing second source of yake sini income na tai sing diversify khai nang abot busuk important ma tong nang mane second source of income yake sin income na jare sang diversify khani ta ekta source imi yata kama stream of income tong nang ya abo busuk important ta buni modern jugota abke saikana de brother si omo to ang simi saime du dara omo ton saimanu ta ka sing acknowledge khaile ya nya ka sing decide to khaije ga mane discuss to khaije ga correct haida and everybody saimanu everybody na মানে এটলিস্ট যে চাকরি খাই তং নাই ইয়া খাবা পরি তং নাই মান তংতা মানে হুয়ার 18 তা খামু ইনকাম খাইনে লামা সিনিকা বো সাইমন তা মানে কাছেন জায়গা কাইনি তাং খাইজে না বিকজ দারা সং তাবু ইন লিভিং কস্ট ইন্ডিয়া ওয়াজ স্পেশাল লিভিং কস্ট অফ এনি সিটি মো ডিফার খায়ো ngasingo taw india wo ngasin india ni bo living cost tong living cost mane nini month to month nang family chalong bagai busuk rang nang correct ranga chino ja phaila ja ka busuk nang amo sung saiman nin dorgar judi no sung all living cost mane amo tabuk mas 10000 panang mano amo 20000 panang mano amo 50000 inga 1 lakh kashi panang mano so it depend on the way you know nin standard of living nang bu mane nin bu standard living no nang tong namusung nang ekdom compromise ke tong mano ताकि सा आराम हो तंग मानो ये खा एकदम लग्जरी हो तंग मानो सो नंग बु लाइफस्टाइल नंग सेलेक्ट खाय हाउ ना सो बेसिकली सानथां आंका एटलिस्ट जतन सानथां आंका एटलिस्ट बेसिक नेसेसिटी ले संग मारनाय करेक्ट लग्जरी नो सालिया बेसिक नो साउंडरा दिनसिन बेसिक ता मंदरा एटलिस्ट सामु गाहाम सानानि हिलि तंग नांनाय ब्ले दारा हाय सामु गाहाम सानानि उnya खाबा निनि मेडिकल बिल गाहाम नानि ताक जतनो हेल्दिया anytime sung doctor thanang haida nini health omum nango ta kaisang gasini besarong ni education correct je family khane ro nini school bills busuk phainai tuition bill busuk phainai ta kaisang ka nang bu sohor tongi tongnai para tongnai nagartola na shillong ni kha bangalore haino bile dar haida ba ni kha nungnin charani bor hori pornai bangla medium na english medium o ni kha ba fatar dar hor pornai so it all depend na amo living cost ora kai so basic to basic no te han salendara so omono sabe kyang ka nang o tang second source income nangi tong nang nangya baksan bagai nangi man baksan bagai nangeng tong mano heda so tabu am bagai sing basic
cost of living no जों मा बुजिथाय जत्तनो सिनि जों borok ngi tong hangke tai जों bu parao nya bu city wo bu town no tong tong माहाय so जों ताव rom लायनो जों education कासे kaham na musuk hangke Agartala ma thangnai muni choice so dara Agartala thanga tini kaise kaise kaham nok bara busnang 10 rokna 10 5 ang average rom ratio 7 okay 10 botong dara okay 5 botong tini sam thanga beran rong nok se 4000 rong thame ke hedba so basic room juna na thang kang ke khorong ni cherai tong kang ke buma thangin tong kang ke buma thang kang ke max to max 7000 nang tabu Agartala area kahamo Omong ni house tak ni kaham sai tong na ni ha manli dara nang bazar thango na mangso ganang ni bazar package ke busuk thang sada no pasan kom teng 1000 pasane kom baso ka dara kun mamai mangso simi se 300 taka thang ba ne te mak tang som pa ke busuk thang ba busuk thang na dujin chaw na kun mote family kaise kotor kang ke solong ka je dokok re but family no ti chale na family sing na to nen family tong nai olo nya tongui tong nai so family thang kai 500 to 1000 nangai thang just 1000 on an average so sini mes du nai thang nga dara kaham chamung sai chona kai minimum 10000 thanai mana kaham samung ta manli not compromise thing ya mana kisa compromise ta saka hota nang fish washa sanai mangso washa sanai ek amte ke guri chakang nge at least ni 10000 to minimum sromo bus thanga dara 7000 plus 10000 ni 17000 thang ba kya dara nindo cherai tong khorni खरक्सना नों जुदनो कताबु जे एजुकेशन रि तंगना बस स्पेंड खायदारा monthly fees no Agartala tangsia ए जे पारानिन जे culture का तो school fees almost 1000 above 12 13 14 beri khaimano tuition na karo bai tango ga on average khorsa no bro 5 to 6000 5 to 6000 do 5000 no man kom khorne ga 10000 ka correct omo parang se dara ni parang ngese heda dara Agartala thanga tamna mo dabal ngai Don Bosco nya khaba ni Holy Cross auxilium masa 10000 mungar to curriculum alada tongo correct mangne mana 10000 man sin already na je to aro 20000 thaka basa mangne pusinan mangai 20000 plus 17000 ka already thanga na 37 buji kana lai garo gari bara utong mano or gari bara kam tong hera rickshaw auto rong so tabuni ni income judi no 50000 jingang ka 50000 income khata 37000 thang pa kya kaisa good life ta compromise aro compromise komsi tong nai but compromise ta ke saka thangata correct nga jaga sudu no 37000 thang nga ni ngo khai medical bill ke besa medical bill nang tini sang medical bill khaya dara sang insurance khaya ta chini bike gar insurance tong correct sang family mag insurance to ni dara mixbang kre at least nok kora ni kasi insurance to nang dara amu bu sa jaman dina anu jekun musang thangmanu pheba nini to family tong bol bon samna nya sha correct amangane ka insurance onar nan doro dara correct so I hope the next ni guess insurance kacha and previous kaise episode sala saka buina na kaise 15 to 16 episode oh acha kok saka so insurance nang dara haidu bana so juno 50000 mena je kis kiri na dara ku pus liya correct din saving bank sa taw ba ke ning invest kene correct ba ke ning stock market to sini to ka ning rengkha ba ke dane ranga jago Agartala jaganar na ni paine ning nugui tongkha ba ke paine so afro ngangke second source of income nang bill ma kainai by hook or crook you have to do it ni salary ni ma yang nu salo kha second source of income ke nang rang multiplication khane ba use ke mangata correct it's going to be tough it's not easy dara ma quality hati ya nang bills ma khane dara from the scratch time na nai te kisa rang invest da khai tam khai tong mane tam ri tong ama we don't know but the person has to know what he have to do correct ngam pi nai thang ang kai kaisa sang job khai kang ke sina jora kom thang ya diba yam gune sang time remain thang lai ta phia ba time remain ni judu no sang excuse ri tong kang ke sang o compromise mang thang tong la sinai da bosoro sini busuk incentive bari ba dia ti ro busuk bari ba hai diba 3% okna bari khan che dara mukh nam je bari jago lolo gino mangsun nam bari thang hai diba correct yamon gune mane singte kisa jora na harai mane rest manali ata tekcha so that my family or mana liban brother second source of income nas nango hai tabuk ni jugo nga nangai thang sunai dara correct joto borok ati bo ya khore fan ma jini te yes basically amago na je jekun family wo both husband and wife juno
income khlai tong kang kang ke somehow asa complain kri bang ora correct na mong asa complain kri correct hai o same kong no agi ang babono sungmani ta ang babono kok sungo mane chere fru onek chere apro nang nani ang onek curious borok do ang sung babono baba ang holics nungo o doctor no busla bo holics nungo uncho tam difference nga san cho kan bawa sauta baba ang kanon thachen pairi man uncho okay bong ka thaini pairi man naita once you win cho okay বুঝি কেনাল তারা অজর নং বুঝি দাম খাজানি ini dar tang afro ang buju curiosity no nangai ang buju hormani ngang ang answer rang zakha afro chimino amuta ati hai chere fro mo hai kai ati edi badara hai da so compromise life if you are good with compromise life then you don't need second source of income but to compromise ni judon sungtek se bahari finance musung ngai we have to find a way mana leven bra quality life tong thananga ke second source of income tang ma khachina ya khaba ning om hai chakri ma crack ma khane ekdom kotor okay যেটা কারণ নিন থানিও তুমকো 3 লাখ 2 লাখ প্যাকেজ লোন না মান্থলি হ্যাঁ দা ultimately 1 lakh and above yes dara taw presently economics no junu pore kanga 1 lakh taw india nangta nang taw dara munang semana am sung ton nai tong nai saimano belek khanat tini dara phone nostung thang ke phone bayan baga se dujinin mana sungu correct so if you have 1 lakh plus income ke you can buy phone whatever you want na ti ada my life is easy that's a life is easy ngo so omo to komo phai dara 1 lakh kom kom phai dara bas bare nai inflation nai ha income quality of life ta tori tong dine india bo salsa develop country thanai ble dine mumbai na di kasa slum area tong kasa ganang area tong already dividing jak right same thing agartala khabur tong nai ba mulung bur tong nai ba after 10 years 20 years it will all change correct so according to economics by 2040 dara 10 lakh is mass by 2040 40 tongko tabung chimtai 15 bosor hai you have to be ready dara 10 lakhs monthly income means you want to live a standard life correct amon tap clarity khang ready shona agi sin bawa song jora bor bur jora hai pore hardly agartala jora hai pore nen sin dara song ni nong ni jamon arogo people start going silong abroad মানে state ni phatar thangna ni chengkha tak bu jaga dara already people are going abroad sing sikla rong nang sana mu songo sinu besang na ja salsa hai dara ning mo tabuk pushi dong nini besa onek talented ng hatabo harvard university ni offer se phai ke bini harvard university ni phai kata dara bu crack khai ke nini je cherai ng naita na for rohe tong man nai mar rohe nga ga ang as a parents nga fail nai correct sam ngono prepare tong nang nai bidara akok rokta nem hai kata ang sanam so bra ni ni je sam khai to mane nang to kangma jaga na ya pri ya bera kata sanam so ni asol ni kanin primary ni jodan sei prime business bo bata brother tara ang sobje from beginning 2017 মানে ang jefro 22 বছর simang chengmani am kasha ane primary source nga kam kai direct selling okay ADR tabu so 1 month dong ko dan mana kang ADR ani career nai someone an subject but expertise ta orang subject rengko so basically ang mono khainai and ang recently aging kai national brand ma samung khai tongmani national company Indian company में खाई तंग मनी ताऊ ngangai international brand poset mane khai chinai tauta so tebe exposure tongo nya ka ba tebe hyping and segment mang hamjaka so I'm trying to go with mane mane my primary career is will be with direct selling because my expertise because o jagate gong bornang help khai manu correct man touch khai manu ta opportunity ri manu suppose ane restaurant no ang tabuan employee chajuna tong omon sang teri me correct limited ani ang mon teri me an dozaro masa driver nango tai masa handyman nango stang ta bisi rime fiaba in direct selling I can help people as much as I can correct and direct selling o onek negativity nati kun kare am borok sram dodara because kamu borok ni tomo college school ma puri able phurung jage so oro different kind of borok phayo and different kind of borok different kind kai interpret khayo okay so example amnon saundara
tini ang doktor dress kan apron kan stethoscope kang doktor dan khang ma Tengna ko ya. ang nya ble hai bang thui ka thu boi engineer degree hai langan thui hai phun kai thanya ble so tamung thang kan ka omokai mane onek contagious bla wai sanan je kan kai nong lakan borok phaibiu ka phai kai misinterpretation ngota kai with zero knowledge half zero knowledge they go in the market Direct back in direct selling it's a very fabulous place to work Kubra yang kesara habi ko yang sangsi direct selling ni future market de bahai opportunity bahai India wo even world road sidara mana jate youth rok khanana rok borok dhisan nai mana ya sidara borok pai thangye sungsar borok also tongo so market also kaham YouTube channel lagin chengmani tago borok subscribe bangi tongo na yes so market is always good market mane ta bhanai omo phayo thong atikin kre omo tongoi thanai dara it will be for long time because it has been for last 40-50 years it is there till today nung tabo sini school tongo satro pai thangba pai tongnai dara jese jo borok tongo o market tongnai but o jaga kaise tongo ta bhanai direct selling no use khaiye man rotation khlani tongo do MLM mali amo kisari pyramid scheme ta si dara pyramid scheme to jorun pyramid do walo am tai san amo ha mungri zaman se bengejang saja kata dam pyramid chine pyramid bazara sem no blend ni politics naita politics so correct muri sajon okra lebon prime minister ble then he have cabinet minister sa amo kai to phayo ka ML banya diba so non muri na bisi tebo power bang na khat ko tol rong ni bini no so everywhere is all it is like this only chain na everywhere so tabuk ta kaisang gatam khai un thajang sama haidara doctor dress thumbai phayo ta buibak sahera ho doctor ya same thing direct selling otam phai bor o system no naharei mane rotation khayo dara okay man rotation khai kan din commission is based on money okay phe ba borok aja sob kelgo tangai dara dakte mana musung sung borok okay agi rosbel thoi thangi ni ba thangai tinta kaisa phai dara tinta kaisa khiklane ang guarantee ru tak kemas tong lam dara khiklane mo tin apro rosbel thangla taisa phai taisa ranai jeng abate 3 bosor taisa nang khiklane because sengka borok kisa greedy blana seng dakti klahe mana musung dakti khiklai poken nang khidaro correct khia thogoi jangnai nang thogoi jago do bole bin kam khai thang no bin target by chip khai so any direct selling company should have product and that product ti business khayo and a product should be tamnai relevant mane relevant ye khaba bo omo mane borong thani thange mo helpful jat mane nang nai ta okay yes not simply selling na lagan ma khai tu phal kati able so it should be no benefit for the people who's consuming or who's using anything na nang nai so direct selling o buiranga jele buti ba simple tara sung as an advertiser se khayo ko samthang ngang ke bong product no o system to use khagata tabo nang kaisa chone dara nang kaisa manufacturer ka saban ni din saban dong ta company tong tani din company tong nang tama khane dara nang pura distribute ko se nang dealer mar tung nai ple correct wholesaler mar tung nai dealer mar tung nai then you will go for advertising it and then kas thangos pur sonya len khane watch retailer ngoro ar khen product mu ma khaibele so direct selling ngang ke je kasaro rang sabanya nang mani prikhata o manyo sung khayota okay as professional training aku nawe okay fast deo khaito is look very simple but no mas rong borno bhage promote khaine ne borno bhage lead khaine ne mai person to person mouth to mouth advertising kata hai na phia amo bo u product na sung consume khaye use khaye kamdang khanya ni porese not just giving you blindly okay training naman porese okay tini santhang angkai je advertiser tv o advertiser ne rok bor consume phanche khayabla sa hainta tini Shahrukh Khan je bo good khasa o advertiser bo good khasa sa ba correct no captain na kai black sapan ro lak sar fulna fulia hai diba so same thing angkai tini sung direct selling ngot ma khayo tam khai u jeda bor khaimani no sung khai use khai jidno sakha nge sung borong thangi chauta but borok se sung borok se tam lai ngai sung ekdom phomu phayo ye khab dakti get মানে কুইক রিচ স্কিম নালি হতা একদম ও মাফা সাচিনাই ফাতের রিচনাই খাসিনাই আজাga ngangai kam derau ngai tamlai ngangai negative nglayo u bose bin dolo sana thangka ga bin dolo share hosa kana bo ngi maya ne ngai buje for bo kisa sakjin taste mano ga bo kisa tomble igu tomble ga dono phunga tini ngai kisa post khair thari ro ajaga negative ro connect
ngota market Okay. mahai. So market is very open for everyone na, and sung borok wa shu bisik over kai saiki Abo jago emotional being. emotional being la na bisik saiki jago engka ek nahane rok bo ekdom emotional lege na shitong ba yati rok nglai ta. So but the market is very beautiful dara. Whatever I am today is because of this industry. Direct selling. At one time there is 25 people in my team. 25 people Only. ate dara 25 people in my team who earns in 6 figure Okay. Wow. because I started. Okay. And those people don't fool around. Borong thang full srame boro. Tang marketing khege ta. Correct. Social media ke marketing khale yari ba. Mm. Nin channel ba kaise phairo marketing nahi da. Mm. So same thing. So sang marketing khayo ta. So so mouth to mouth marketing ma khayo. Kai giving opportunity ta at the same time. Opportunity grab khaya ang product consume khana muso ngong, then we give product ati haita. So this is one kind of very small investment on khlaye committedly consistently khainang tang hai. Seriously ta, not hobby ro ya do dara. Hobby ka sang spare time khayo khati ya. Correct. Correct. Nung sa passionate ng nang. Je kuno man nyo. Passionate ng nang. Passionate nga ka kuno man fully ya. Correct. So I'm going passionate. It's very important. Okay, brother, ang nang sangsi ni no direct selling je na khaiman pore. No no biang telang khao direct Oh selling. dara. Okay. Mane India ni fataro. Ya dara ang company ni trip naman kai kasya na haro ang. Dara company ni through tita. But baking ga joto ang ani un Tu nang mani effort besi. khaima karta. Effort khaima bai thangka. Exposure nanan baga ang kasya Indonesia thangka balio. Amo ang kasya baimun ni tong. Bali ni kasya tamne bro. Jaga mungta. He baimun ka mo program ni mo. Oh. Ta amo tamu bor tam trading khaingang ke angko. UN roko kri dia. United Nation har kok sale da boy mo sonti sale ye. Correct. Engang ke ya ka diplomat biking nai nang Okay, bak kok sana apti training. Okay. A jaga ang thangka. Ke below 25 year of age rok thangwa jaga wa. Okay. Ke angka ni mani rang bai thango do but bui rok college rang bai phayo. A jaga wa. College rang scholarship bai phale. Ke aro ang nu khabor rok mo na Nepali borok phamen sajung rok phai ber rok se. Aska brief. Sengkai jelas sana se login ang hai da. But buni ma sajung rok phai borok ladies rok nota. Ang aro thangi borok kasibe introduce mo ni buri khorok sa 17 bosor ni. Oh, bo country ni? Bo Indonesia na but Jakarta utong capital. Bukan kai it's like made ta bench made ka. 17 year ro ambition bagi samung khlayo 7 ta language mano. Wow, foreign language. Foreign language 7 ta. Ambition translate khayo ni sho. 17 bosor. Angka nai Ke exposure mane pa manin than 5 le na. Na angkau lapor 24 bosor tong ka. Kai wow good. Ab bos imi amo kebang ma. Haza gawo. Okay. Being a student dara amte heta angar thangai onek thanga balio kasya mengate kasya ang Malaysia kasya talang jakha am cruise trip mani. Okay. So basically very nice jahaz kai nai mane tong to gai Mana level nang Asian countries thang ata bisi. basically mane cheap la dara Asian country Sengwo to mili thang or assimilating thang. abon ma angan dolong no Sin looks ro. an dolong na ang mo saudara mane if you can go to Delhi na please visit this Southeast Asia. You'll get lots of idea. Correct. Amta hita mane exposure te manai te ma thok. Amta hita foreign how thangmen tek se juda ni confident ala da khati he. Correct. Angkai ang Singapore thanga jera training nanam thangmani. Angkai tek se to Thailand everyone too common. But Singapore is like another lesson learning for me. To fasol country dara. O jaga tu botol thasya 500 ml sung 10 taka rin mane. O 80 taka. Okay. Tai kok bo se tong na same ken ni. Kok aro bo same no 55 rupees no. Pe water te dam. Okay. Hai sina. Amje hai tabuk sang tabuk street food om sung mana chai tong khang ke basang te luxury car like ni top car hai lai tong. Hai lai tung. Hai mana sin yang deta auto lai ada ama hekala ibong ngo. Okay. Okay. After tam kan mind grow mudara. Wow. Nung pajama yang alada. But motivation to mam lena. Correct. Who is driving that car? Same senghanyo. Seng hanyo. Pajama na mo ulit kok se. Correct. Nung pajama no ni wan suka ngai din bokor klung nai baki panya ni. Mana level ni thang motivation o je push. Bus payuta. Nung Bangalore tong pas bus tong nar kok se ni. Correct. Mane rumah tangga tong nar ya to. But jar borok corporate tangga samung khanya rok bai. Borok kok se ni. Sin borok bai nu. Correct. Nung khub inspiring ana mahita. So amanyo ang first time ang feel khay kadar do khub dress kang kan thang bo. Dress su
Ellen solin shirt kokta Okay. si tirbar to ama kan ka kok de hai no kang thang Singapore but first time ang ar thang feel kai hasuk ni no ngani Bokte marta ita. there are first world country develop Aw. মানে comment sikre amte heta so aja thangai jefro mon tall buildings rok nuka afro relas kha kya ei engineer na hani mana a architect rok nuka ke ding mo sibla ne ate heta kai bongni a je sorok rok bongni road te bongni safety dara safety jot street ro camera Oh, nung kun kha galti kha ke kan no 10 minute bising kar tu kar nai boro Asina. women bagas ka safety মানে কোনো জায়গা নো খাইমিয়ে মাজার খাইমিয়ে Correct. नोंनि बेन चुइंगाम साइमिए बेन Nang under surveillance ai si. यस नों सिक्रेट नों मायनारा ओपनली Asina. सिक्रेट नों बागै बक्स दं Okay. नों स्मोकिंग जोन होनै दं Lar jeon lagi pulling mana phone khaim bot hai. यस यस दार नों आदा थांग स्मोक माखायने नों चुइंगाम साइमिए Asina. नों इवन बार्ड्स रंग नों फिट खाइमिए Okay. ओपनली आमते हेता सो मनु खाके पा सि संसिनर जागा गांगाय तामवान सुक आनि चेरा हाइमिया दा खाइनो नु मानसुक हाइदबान चेराय हाइमिया माने रो खाइनो हनिता बंगार के खाइनो सुजुक सिरिया तंगो बंगार हाइमिया खाइनो दं बट आजा के पुरा अंडरग्राउंड डन नगं सिनायता Correct. Correct. nga a level to thangna nangya ble haidba Correct. so amti ro dara nang tai economic as ka hai nang gar ka khamane se apro sung $6 nga kai bus Singapore dollar 6 into apro 55 nga bus approx 300 plus. 300 plus gar ka ka ama minimum Okay. sin auto 10 টাকা 20 টাকা haidba gar ka kha bole 30 Mara টাকা sinai minimum ta am pai te kai thangnai Correct. 300 is the minimum amti hai Jara leaders rok miyaka jara somos mai samung khai tangnai rok sin to phane ham krai mai samung khai tangnai rok bongna khale nang tam kok ka chana mu chong. Okay na si sini society ni bagai singro tabuk I'm just 30-year old kai basically sini suai sam khanya rok bisir bak tap tong kai to on top tong sikla ro tong but on top no bisik sing respect bro na nam na haro Correct. hai de bana kai borok to si te live experience nga Correct. hai ra so ang an phajit ding hang ke ata manai sing asuk omor yeta ta manai খরচা no bisik মানে tolakan akai saya ta amti khena mansugo Madum salai ne. madum salanya bisik si ang rajangi tongkha ang MLA Correct. ya khawang khai wasino MDC Ang local leader. ya khawang local leader ane atia Botak sa party ang tisa yang taxa party ka omoro mansugo ya na I think in our society in our sin do bhawa tabuk tam si nangmani ke thansa jita sin boba gar dili sao thansa bai ke khaba Ngia ko ta kono to. ya khom agin se to khana bole na Ka. so tabuk example para rogo sung tam no ngang kai ei bo hong kai ati party khai oma ke party ka atia sorgale don mungkin sorgar he riba Correct. so joto no tui duli telang na nang ta tabe example sini parko bridge burarok tongo hera bongni bataro in time manthung hera ba so bor bridge bora se tong jo hera bana ngan arfan se dono irregularities khage ese parani kasha go hunita leader ne ka am to nyable na so anta kasha ngang ke sung sini pararogo kamani te problem ma khaine parago to kabama mane hamia soli adiba haida tau nin sinor to drugs ngai belake hamia gomor te seriously in mane parani yusrong gomor romna nang mane nanya nang ko biko Correct. mane tabo example mizoram mizu na onek sereng tai sung muindo parong ni bo mizoram kasi tongo yang mizu association ne Yes. na YMF. yang musician YMA ta YMF. bortam khai dara nang jompui thangana munung jago bor khorsa nok bai thang gang ge para chul thang nok tangri Correct. borok haita inya khaba bongni jekun kasha student phano father thangai talik balik ni tong hang bor pura student thang bongni Okay. thangai bon shikaru borok Asina. yes dar thang shikaru borok inya khai sungno nas naye nungkri khamizu ni kri kan borok direct Asina. ka borok islam mawan sungai bile hai diba Correct. so bor omorok khlayo ta nga same thing tabok sini je politics him tongnai rok si politics sung kirlayo na hi politics kam je politics tongna na politics tabuni life ningi akhap tabuni world politics ran khai Correct. so hamyango because of wrong people involvement kahamungo gangkai good people involvement
hai diba tini gila borok politics interest dong tai sini sinai nungnar kama dong dar no menang kojuna politics no Kuri. খুব কম message rok tangi seng ot suku tang or tanggang shape dang no menang yang kaji utilize kaji no seng war no Correct. ang mo seng buskang phai re mama haita so ang musung man engka seng tak jokon thansa nya khaba sini susa sini buskang talang musung hai diba dara mani musung mani ta sini politics tak sa cleaning thong doton bagi tak sa room ruthong Correct. so that jeta kabangma goodwill ti tongna rekri diba haida kobata buskang phai ko koklam sabaki saya diba hai diba na so tai ka sang gang ka sungno tabuk sini boba karato guide khai tong sino dance kabung jagna man phia basang sini borok basang boba ni boba gar is leading from the front boba gar sungmo tai bisu tong sine sare pun bo ejing nai phanya bilena bon bo strength kom nai so je sini youth songno je sakthari sabung khlai tongo angmu no believe khayo that sung tai 100 jona boba gar haingi basatong boba gar je phanti je tab lead khai tong mani je selflessly samung khlai tong mani sin joton bagai I want another 100 200 people na youths to come in front see everybody cannot go to come to politics and dili flekti tong me na angbo agartala party juno hanga flekti group of him udara ta khamu speech rupram thanga sui khnau and most of us all of us do some phone pa nai message khana lai haida tringo pala lai haida ba phia ba not only boba garan simi pressure oi khairanai ka nya boba garan same quality ta 100 jona than to khaitam khamdara Mali flank khamta. Temo sung sagala khamudi ba Correct. so om kan anu wan sung mani khamda dara but amna sana we should not be solely dependent on boba garana we have to like all of us will try to become like what our mentor our boba gar is teaching us na ngagai easy ngai ta sin magai chuton magai ngai ta shani ni uje rumui to manam ta chung khang ngai joton magai rumungo Correct. haira ente ka shang ngai si financial dara financial bonang dara financial kering ngai nijin boxi banchir me ketam politics kene sare so jeman ma bai income source je mama sung barri mangai kaham Business step opportunity. opportunity thong sini scheme to boba gar to kaham ri tum boba gar mane boba gar through ti kabung scheme phai tong yade batabo go scheme grab khai din sung jot ta jeman sak sung kabung scheme kri ja government portal thong he kamo phayo sini tribal welfare to Skill development. skill thangdi serangdi baksa mukhin kai di no problem baksa ba koekta setup khai di startup setup khai di tongo utilize khai di ta bakharoi om hai so amno we should not only fully dependent on politics not we should not be power hunger people Correct. hera power na kulo khar ka gai nglai la hera power ni nor tong nanyo if nung samung kam kai ke power phai nai samung hai me kol nung power sa mane ko san thang ngai samung kam khai ngai power tong nai Closing no so sanam so nang sairi mano. acha Thangde. kok tai pa na dar hera fiaba nung sakaba ang kaisa tong ko line among ke an bkhauta lo sang mon suko sung always one day le na Salsa. one day salsa phainai salsa phaya jidun nang tin ni one day sram Okay. your one day will never come if you don't make your day one chang hanga say one day phainai Yes. so abuno je kuno enthusiast borok imangrang borok nini one day tini ni siming thung nya khap nang masku jata tini simi ane one day kha one day sram kai one day phainai so one day ni hanga gam te phai dara Man nasingati phaya. nasikata phaya one day tini no mangnai tini sim khachine nga tini simi Yes. consistently khai ma thangnai consistently jekon man consistently khayang ka break ka ani ni journey bo break Tep salo nai. tip sal nai asung break na asung chalo asung break na asung chalo asung consistently maintain khayo asung no ganau asung consistency na ko asung discipline na ko asung ganau so jotono hambai khala pasho jar khana ma bagainya Brother bele hambai se khai mag. Hambai norno pai flaya khabai hambai marbo. Ta hamale norok pai thak jora o episode kolok phano norok krungi nai mani bagai. Aw ang poita khlayo norok tini bahaino hai kabangma serungmung manai norok serungai telang man khana hanai. Ka aba hai keno phainai hati barogo phainai tal rogo puang ketal narai motom tubi phainai ni ang chai togi tongnai. Ka norok hain hayang sapinai let's listen
learn and grow together. Haino hai malai finai, faini hati baro, khulumkha.